Saketa Cafe Timor komesa lakon e merkadu, negosiante no consumidor sira husu kompanhia no governo atau kontinua produz. Ikus ne quase loza sira lafang una Saketa Cafe Timor tamba produção Saketa Cafe ne la ihona. Saketa Cafe ne be komesa lakon e merkadu la os consumidor date makbuka cafe ne mai be loza na sira mos buka na fatin cafe ne atu sosa bodifa ba consumidor sira tamba considera cafe ne makdia kliu. Loza na sira informa Saketa Cafe Timor ne la fan una ia loza sira tamba companhia sira ne be produz cafe ne la produzona. Nune mos tu negosiante nebe bain fan Cafe Timor iatasi ibun hateten Cafe Timor ne Cafe original Timornian nebe honia morin no sabor nebe diak tambane consumidor sira buka no prefere Cafe original ne compara ho retalho Cafe seluk nebe agora fan ihaloza sira Cafe ida miani da nene Cafe Timor ne makida ne asli makida ne tambi to hotu selera mak ujai da ne agora hore loza hotu ne Cafe ida ne la iha ona iso so ida be cafe phone mak foi sai mas em hotu la sarela la simu ida cafe ida phone so sira buka det ida cafe ida miane ane maka haba foti ida nei hasina ne ohen haba buka tan mas la iha ona mas ami fa ani ida cafe metane balu mai la koida anta mi foti fali ida cafe miane mai pakidas 45 anta mi fa falit pasensi lore limpulsen falo nida mas balu la koi sira de rai quarter mas quarter ame buka tu mananga tim tamba sira mak cafe der pente la konida nene Cafe Timor ne lakon der pentedet uza fale produz halo fale ke produz oendet ba cafe nian aida ne det ha kar katu husu ne para hansa husu ba governo bel explica bita povo ne para ita bel comprende oensa no dalang hanu samak be Cafe Timor ne bel lakon der pentedet produz fale cafe oendet Cafe Timor la fan tambah stok malai hader Amos intenta tu be order doni mas ia ne bama stok malai hadoni ema barak ma lor-loran ma buka cafe ne em fan mus laris dun barak di ma buka lui de Timor Leste ne den cafe ne ma morin diak idene den hemu bala dun diak sabor ne diak ne be ma gosta hemu ne be ma hototo gosta ma Cafe Timor ne mas até agora cafe ne fulan rua ne laran tamona fulan tolo cafe ne laiha italah tene a companhia de nebe ma halo ou seja que café agora da né também tem Cafe Timor agora da né maku hela também maka sedau halo nene produção telah tene ou que companhia ida né maka lakoi halo ona além de ne consumidor ne be consumo Cafe Timor hateten maioria consumidor sira prefere liu atu consumo Cafe Timor original tamba Cafe Timor ya sabor diak ne diak lutang musa agora am sentu bang su Cafe Timor ne agora ladun tama paljona am karak be ans Cafe Timor barakar kami mus akarak atu Cafe Timor ne ret tamba nia be sabor ne diak lu sira selukna Saketa Cafe Timor ia fulang hat bakotuk loza sira komesa la fangona tamba produção café ne la ia ona nune loza sira fanfali retalho café ho marca seluk mas betur loza na sira negosiante no consumidor considera café ho tipo seluk ne betama ia merkadu nia sabor la dundiak nune sira husu ba companhia sira atau produz fali Cafe Timor ho Saketa mian equipa cobertura GMN